السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل صينيه رقاق كده، بس ايه تحفه. يلا بينا بقى ايه، نبتدي الاول بتعصيج اللحمه. هنحط هنا حبه زيت كده في الطاسه، وهنحط هنا انا عامله نص كيلو من اللحمه، احط عليهم نص كيلو من البصل. ده بصل انا فرماه في الكبه علشان هو اللحم لما بيندمجوا مع بعض، لما بيكون البصل مبشوره او انت عاملاها في الكبه بتبقى ايه، بتبقى احسن ما بنكون مقطعينها، وتحس ان اللحمه كده يعني ايه ما تفرقيش دي لحمه ولا دي بصل. بعد كده هنحط اللحمه، طبعا هنقلبها كويس قوي وبسرعه قبل ما تتكتل معانا وتبقى قطع كبيره كده وتبقى متكتله، مش هنعرف نفكها من بعضها لحد كده ما البصل يندمج كده كويس قوي قوي مع اللحمه زي ما احنا شايفينها كده ومفلفله زي ما احنا بنقول. بعد كده هنحط الفلفل الاسمر، انا بحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه صغيره برده مليانه، دي توابل اللحمه، توابل اللحمه فيها كل حاجه. وهنحط ورقتين لورا. التوابل اللحمه على فكره بتبقى طعمها حلو قوي، بتخلي اللحمه المفرومه طعمها حلو. وهنقلبهم كده كويس، وبعدين هنسيبها لحد اللحمه لما تشرب وتنزل الميه بتاعتها وتشرب. بعد كده هنحط ده فلفل حامي على فلفل الوان على حبه ايه فلفل اخضر زي ما احنا شايفين كده. والفلفل الحامي ده اختياري، لو انت مش عاوزاه ما تحطوهوش. وهنقلبهم كويس كده شويه لحد برده ما يشربوا الميه بتاعتهم، وبعد كده بنحط برده الملح وبتظبط الملح بتاعنا. بعد كده لو انت حسيتي الملح ايه، لو انت حسيتي اللحمه ما استوتش معاكي بتحطي ايه حبه ميه كده صغيرين. انا هنا حطيت نص كوبايه من الميه، وهنقلبهم واسيبها لحد بقى ما تتشرب الميه بتاعتها خالص. وفي كده خلاص تبقى ايه استوت اللحمه معانا زي ما احنا شايفين كده، هنسيبها لحد ما تتشرب وخلاص، هي مش محتاجه اكتر من كده. بعد كده هنجيب الصينيه اللي احنا بنعمل فيها الرق. انا بحب الصينيه دي اللي هي بتاعت البسبوسه، بعمل فيها الرق بتبقى حلوه قوي، تبقى كمان واسعه كبيره، فبحط فيها ايه الرق بتبقى براحته ويبقى شكله حلو قوي. عاوز اقول لكم الرق ده انا اتخميت فيه صراحه ان هو كده تخين زي ما انا شايفينه، فانا ايه عشان هو تخين كده فلازم اعمل ايه الشوربه دي لازم تكون سخنه كويس، سخنه قوي علشان تطري الرقاق معاكي ويبقى الرق طري كده وطعمه حلو. وهنحط طبعا هنا طبقه من الزبده، الرقاق يعني زبده مش سمنه، لو انت عايزه تعمليها بالسمنه اعمليها بس بقى طعمه احلى بالزبده. طبعا هنبل الرقاق زي ما احنا شايفينه، كل واحده هنبلها كويس قوي من الجناب عشان دايما بتبقى الحروف ناشفه شويه، عشان الحروف برضو تبقى طريه معانا. وهنبلها، انا هنا هحط 3 بس علشان انا قلت لكم الرقايه هنا ايه تخينه، انما لو هي رقيقه شويه كده وكويسه بنحط ايه 4 أو 5 حسب انت عاوزه تحطي 4 أو 5. انا بحط 4 لما بتكون يعني ما تبقاش تخينه كده، انما هي تخينه قوي صراحه حسيت عشان ما تبقاش تخينه قوي الصينيه حطيت 3 بس. بعد كده هنفرد اللحمه. طبعا صينيه الرقاق ما بتاخدش نص كيلو لحمه، يعني ونص صراحه بيبقى كتير، انت ممكن تعملي 2 بنص كيلو لحمه. بعد ما فردناها كده هنحط نفس الموضوع، هنحط برده 3 فوق بين كل واحده وواحده، بندهن زبده علشان تبقى مورقه كده وعامله زي الفطير وما تلزقش معانا. بعد كده انا بسيبها شويه قبل ما ادخلها الفرن، يعني هنا سبتها شويه طريت كده مع بعضها، ما بدخلهاش الفرن على طول. انا بحطها على الصاجه بتاعت الفرن وبقلبها كده على طول، كل شويه بقلبها علشان ما تتحرقش. يعني ما بتاخدش وقت، يعني دقيقتين بالكتير، ولازم تقلبيها وتشوفيها كده من تحت كده بمعلقه او بشوكه تشوفيها اتحمرت ولا لا. بعد كده لو اتحمرت بتحطيها على الشوايه، ما بتاخدش برده دقيقتين وتدوري الصينيه كده زي ما احنا شايفينها كده، تطلع معانا السوا بتاعها تحفه، مش لازم نقيدي الفرن عليها ونحطها في الشوايه. لو انت طلعتيها والحروف لقيتيها مثلا لسه ناشفه او الرقاقه نص ناشفه، بتبقى مغرفه شوربه صغيره كده وتروحي سقياها بيها بالذات من الحروف ده، دي اول ما بتطلع من البوتاجاز وتروحي مغطياها وهي سخنه لمده كده 10 دقايق ولا حاجه، وتاكلي احلى رقاق زي ما احنا شايفينه كده مورق، علشان احنا دهنين كل طبقه وطبقه دهنين الزبده، وفي نفس الوقت طريه لما سقيناها كويس بالشوربه. وفي الاخر برده بتعملي ايه مغرفه شوربه كده بتحطيها على الحروف عشان تبقى طريه وحلوه، تبقى عامله زي الفطيره كده، وتغطيها زي ما قلنا لمده 10 دقايق بالكتير، وبعد كده بتقطعيها يبقى معاكي زبده زبده زبده. وحبه ملوخيه بقى، عندك بطايه، عندك الحاجات الحلوه التحابيش دي، وبالهنا والشفا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه.